Jalup Gavana ma Machakos Manuel Francis Mwangangi koro kwayo jotelo mondo mi ochul luor makende ne jombetre matiyo pacho kae kaka yorno mar kelo dongruok kod kwe. Mwangangi owacho ni piny Kenya yudo kony mathoth kawuok e pinje maoko, to koso chiwo luor ne jombetre nyalo miyo ichungo kony makamago. Medo kanyo ni jombetre gin jogo, gin josiasa kendo ok gin josiasa kendo ok onego ketgi e pogruok e kind siasa ma pacho kae kod gino manyalo ketho tudruok mar Kenya kod pinje maoko. Mheshimiwa Mule, wewe pale mbungeni unajua ya kwamba na unajua vizuri wale maambassador wetu tumetuma, they speak on behalf of this country outside there. Ni vizuri kama viongozi tuheshimu mabarozi wa nchi zingine ambao wako katika taifa letu. Nasema hivi kwa nini? Hawa mabalozi walioko hapa nchi zao zinaleta fedha nyingi sana, na hata katika kaunti yetu tuko na miradi ambayo inakuwa finance, inatoa fedha katika those nchi hizo zinakuja kusaidia nchi zetu. So wakati tunazungumza, kwa sababu hawa mabalozi si wa siasa, tuache kuwaweka kwa siasa zetu hapa intano. Tuwaheshimu, ndio tuheshimu yale mataifa, na ndio in turn waheshimu taifa hili letu.